off tata nila kay Christmas ngamen inikan dati off na so nga intayo kano mangkita ti billet roast duck iso ti kaya na nga kanan so nga intayo order. Salamat apo ti parabor ang ted ka ti strength ti inaldaw-aldaw madaydayaw nga Diyos nga namarswa ti langit kanda ka maker of the heavens and the earth. Salamat apo ti asi ti ayat mo kada kami apo kakaasyan na kami ket pakawanin na kami noon nya ti pakabasulan mi pakawanin na kami apo Diyos. Salamat ti anak mo Yeshua HaMashiach Christ Emmanuel Wonderful Counselor and a virgin shall conceive kunana born a child a boy named Emmanuel El Gibor Mighty God Wonderful Counselor. Salamat apo kangangatuan nga apo pakawanin na kami di pamilya di anak ko Jasmine ko Jacinta kakabsat ko inang mi tatay mi ore awandan agit apong mi asawa pakawanin na kami apo Diyos naday ti langit have mercy maasika. Amen. Mangtid kamot apo iti kirod strength sound mind dati balasang ko nga mangidra-drive kada kami kakaasyam apo kanayon ko mga safety kami apo Diyos nada iti langit kakaasyam tinaning mi Yeshua HaMashiach Christ Emmanuel Wonderful Counselor. Amen. Parking fee no siguro surukam 40 like that. Tanggalin nga ang mas na yan para makita naman yung beauty ng matandang itets. Merry Christmas to all. Nagito yan, nagitay roast dakon nga order nun. Yan. Naimas ti billet rich in iron. Mas nga to ti iron na ti billet. Isa duck. No. Thank you so much, dear. Diyan nila kayo nagpilpila. Pila-pila mo dahito nga paggatangan manon iti dimsum. Nakapila-pila ti tao. Anya nagan na yang amin dati nga dimsum apay ta pilpilaan da. Dahito tinagan na ni ay. Good luck. Kaya ang kakain dito ngayong Christmas ay may good luck. Good luck dimsum ko na niya. Makipila kami mamut dito. Nga gumatang kilala ko da. Okay. Yes. Sure. Good luck dimsum. Wow, sarap. Hi! Merry Christmas! What's your name? Hi. Kai? Merry Christmas, Kai! Yeah. Working dad with 2 kids. Times please help family. Yeah, ikan tayo matay da. Iti pang Christmas da. Nagaduma da itan ni makandan ni Christmas da. Bye! Thank you!